Oidaba Ngangba Minamba Adedi Malhalaga Tobuduna Neba Aquina Masi Scam fraud ne has Masiki Metersi Nupi Masa Fazabanda Nupana proposed to give up from the tail. Oh, the Karanga and the people Yana never monda. I could chat laganda. The PTA may moan the tail. Yaw victim who's a victim Mayamzi report Amadi Hanagi history and Mumatamda. Moy scheme may have the Sujan they are. Scheme ni, fraud ni, Marambika you know that. Oidaba Ngangba Minamba Malhalaganda. Highly proportioned to Mangatan. A same unit key, a city regulation Chile, my business plan, a city, Siki criteria Mayamze, a same owner, Zointo Dringada, Yaudringa, the high Taragadi, Madu Canava Port, you say, Zenin company or the way I come. I am study totally. The Woodabo joining the victim, a single victim or missing city, Lola Noida joining to live in Madame Skin, not a fort and have the Tassin the same, or the one ever. Oidaba Ngangba Toiba. Aduna Masita Sina, I am a Tang Tanzanian Base, high company, unit and high companies, multi-level marketing element. Although she's a company at the Highway Ministry of Corporate Affairs, the Soil Register to Romani, to home Topone. Adua Masibu direct selling company, Oibanina. Akogi Masi regulator was a Ministry of Level Corporate Affairs site, Ministry of Consumer Affairs na Moko Youngsan Maneva and Haragati. Madugi Moy company Magi guideline Mayam Pazaba Mayam Lerambe, the Wudu Mona joining the Homogini University. Totally Minamaga, Oidaba Ngangba, Malhalaganda, joining the Bongatani Masi Moina, Sindor, Ibuaronze, Yamna, Oidaba, a same Manataba. I did bestless Oiga has it, the same Yam Tina Pum Yaudaba Yam Lan or permanent sponsor victim Oidaba, Pashamangrava, Mayamana Koi the Contectore, a Koizu, Wakatli, Moina Pondoki with the Hana Pondoki, missing do Pondopa the Yodaba Katin Kuya, the Watpa, Mayam Pondosa heavily. Unit you a punk metaba, high with the city scheme, Zakatanetaba, at all talk about money, push the term, Mayam was quite a contectory, Mayam the study canatori, a Koyam exclusive report, Matopa Mayam Yaurakanda, Putoka, then I could investigate canatori, Aduga, Masida, Kogi Neston newspaper, Karada, and the idea Kogi influencer Karanazu, scheme not take at hard posit, Machine really quite in zero. I would be victim Mayam, do not Yauba. Yauba Matams, Masi Sing soon Unit company, private limited Yauduni, Nokolitoze, direct selling company, the Yauduni, product Sile, Sita, whatever Havigi, can own the Hiram Deva, a single pot over Hiram Deva. Aduna Ningasagi, Mono Oidaba Ngangba, Minamba, Adedi, Malhalaga, Uduna Neva, Masi scam me fraud ne has. Companies they am Panakoi, a hiding day, Mandi Moju, a company again Matuna, restaurator, Leramgani, Mobu regulator, Ministry of Consumer Affairs, Leramganico. It's China, Amazule. Indian Direct Selling Association, it's China regulator with direct selling company Mayans. Second Mayans, Moju, a chumbel legally over put Leramganeva company unity. The way we companies, Susan Naraganda, movie distributor, Hagadra, agent, Hagadra, Super Mayamzina, joining the room owns the name. Kun scheme ni fraud ni hairibasi masi koina mayam de exposed to matung di achong bomda tongan ba khoi gi warim khatang ni sinjage khoi da lakpa haiba ta khoi da lakpa da nupi khana complain lai kamai lak hai ta di mai masaji sanagi ejen jen to ba on pi ba jane mana mayam de sana sani de tayese loksal lu kan da hosiki vi de pi ru re thajara kan da nangi process da thadaga duni khoja duni yamna manna minister kharagi kenobo letter hagadran ministry kharebo minister kharagi bo mamin pallaganda dumaina mitha allaganda haiba paisa je sana je puraganda ngasi di mido mangre sida leitre adugu magi claim tongan ba khoi video semba investigation to ba yaba tongan ba case scheme mayam ma hosi thore i ko han ba joining to bose haidi company moi unit haigara bihan gi makha da bihan direct selling company ji gi makha da han ba sam ba khara soile rang mane ba company gi han ba yaw ba makhoi ai ba top leaders hai ba tare makhoi di loina ma policy making da su yoram ba yai ko moi di victim ne na ha bi yaroi aduga makha sa tharak pa si je binary gi mawong da su haire mo ne pyramid scheme ne na solution ji yam chaw ba watho ma yam chaw ba akhoi state ji ba yam na chaw ba ke nom khak thole haidi sigi ke nom topic se sida ai thangjani ni hauji se koina Google da how to make a bomb when some tea. Kamai Huran Maya, some metal. I do the compulsory partner. I do
ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ AIꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ AIꯁꯦ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯩ ꯈꯔꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯅꯤ company ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ state have a lady, state ki missionary wati intelligence ya lady. Adu state sina sa gi moi da tawi pochi scam ni fraud ni hana da yahu na moi zero FIR to bo mayam su le na ta ki pochen na ta 2022 23 size da su dum le re hai wow da sidai sida state ki state khongthang se state ki khongthang se masi husi phaw da u da ba hai ta manung da toram ba yai adu husi phaw da miyam mamang da u da ba se masi khwai di la da thi bani adu ga direct selling company ne na 1950s 59 sai dagi hai ta 1959 sai dagi direct selling company me am thole network marketing ki style da akoi gi product chi yon ba policy yon ba sum me am thole 1959 60 sai dagi sigi moi na piri ba haidi huziki haidi victims sina larik pau adu gi sigi follow to moi gi me am je rule regulation je follow to ngam moi jo ning to mi khar do follow to ngam ge sigi ISL lu ne ni direct selling company direct selling company with the my pack bagage the same maduna mapuchi super himba ya baga haibse level for the hana joining to horaba adu makhana ba ko adu na tabada kui ra sahi amani ga le ga yaw bisi ko IS kumba tara kun hen lu ne mo ne follow to tam ngam moi ba passport sen ga umri lep ka ne moi da to li study do ngam mo do practice am to hol ga da no practically ngam gi de ne haiba ya na na gi pot si ka to yo na ti ka loi na ba any direct selling company loi mak ne successful yam few ne ado sidai sida ko ne state na pedori ha base masi dem question dom ne hauji wato se yam saure ado state ki kongtang kari na base koi khande affair si hana dagi to don to the dagi affair khar lai re ai chap chana di masing khangde adu ga hanta ki matang da su affair khar tawre ha bagi zero affair khar tawre ha bagi koi da pau pi bi re haidi kai gum dau tar ga di madu aphaba phacha bai si chama phat da ba chama aphaba ka shu lai ro percentage khar wang na phaba percentage khar nim na phat da ba ha da du keno to calculation to da ba ne ba adu moi gi company ngasai company se kai go ram du no hai tar ga di ministry of keno da corporate affairs to register to so eram gane company me lai ramani na moi adugi criteria dum lai ramani adugi moi bu regulate to do ba keno sina kyam to ri ba ministry of consumer affairs lai ri ko adu icha lai ri indian direct selling association lai ri ko moi ne regulate to do je kyam na to do na ha pot ne ba akoi na example ne pi bi manipur da koi gi cooperative society registration act da NGO ma registration lai registration machine tingam na lising dele ram gani ko walk to dikhar khakta ne ba adu siribra sidibra adu walk to ribra chumna to ribra haiji society keno duna department ni yefam thoktra ne ko adu yeng da bane ba ministry of corporate affairs ju to ribra me yam ka shu yeng ga mo register to hai ba ni ko am chobi su ga la ka na mo monitor to godra aduna masi di dum thokani aduga masi da scam na te ka habi khoi wahang mayam thoe habi haujikan je digital media haigadra alternative media chokholpe matungina akoi paisa piraga haihal ba yaba mi si ju mayam thorak pai ta masi dare aina uru aina kano to ba evidence ni puthok ngam ba din natte ko to bu paisa piraga paisa da influence to ngam ba akoi gi kano influencers in lai ra ba haibi question ama thamning nge ba mana ministry media da su advertise ama hapning matam de advertise ki am genuine oi ba no garai da thabo pidana si gi thabo chalu ra kan da hai ba angang sing lam ji ga gang ji akoi risk le gadra ka ji monitor to da manam di advertise the income kai the media agency media house me am ji advertise the human koi khang nge ba ko aduna genuine report che koi advertise to honningi monitor kitan to honningi aduga social media develop to da su questionable me am le source particularly si case ka na ta ba da ko case di me am tholak ne si nam ge da su mom tholak ne maram di akoi gi lenga on ha ga da political system sin ko karai da no ma ya ba pi ri ta sing na ma ki lenga on sin pa mi je me am ngaw ro le ne political consciousness oi da ba tu ne ba mayam da valuation su le ro any issue crime problem maram di lenga on da lenga on sina me chim me am je santi le ta ra di question to ko do re ba moi da politics na kamai to no political consciousness oi da ba peace le ga di honor ka ne mayam ji aduna ka hon ba sine ba da ka le shi hauji ji ki lenga on ji lenga commitment ji aduna akoi gi ake person di ta se na ta di politically change to bugi mission ne ko isang me ali maroi na hai tar ga di ko political consciousness hoi political consciousness political awareness pi buje youth to be me and do be focus youth to okay thank you very much adu khatta ne